Fatal fatu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O se tala fia mo lau whai ta vale o lumana e le e seta, whai lo mai le NRMA le apa ule tau le pensini le tunu universenei, a wali patia le tere o ai le tunu se i vanga na Canberra, o i se whai titinga le tau le pensini le tau nei, ma wa una ia foi ap ta vale ia wha o ngā tau loa le avanoa, wha tutu mo i ta vale o maua sia wha mama venga, sa wai foi maseis fa mtaranga o la ato si tia le tau le vas fou, no winga se ama no tau a le e utu nai ta vale, na mai se mo ainga malanga mamao. O tangata Ausetalia fai malanga i wharani wa lapta ia, ia sira mal tutoa pe a nga i lea tunu o no si tia lapta inga i whaatau le turanga o whainga whaatupu whaalawilawe i lea tunu terrorist warning. O whaamtaranga i watu ina i runga le upeng tu whainangi le whainga malole federale, lapta i aitangata malanga i sira fia le asi tia fo i le turanga tau le pui ngai wharani. O whaia le turanga i le mai au le whaalawilawe na tupu le vastaruai, whapea o si i di mai le kulupu Islamic State o la tau na whaatupu ina. O se whainga malanga le Qantas i le pōna pō li putia mai ma whaamalo sio na tapere a whiri waalele ai le lima nanga i se mai me le pōne mo Tala Marine Airport i le awhole malu. Whai mai le 9 News na ungala lata atu i Perth na whanongoi na pāsese se pa o leo tele ane whai mai se so upo le Qantas sai e se whaare tonu na whia i le a whiri waalele a ilungo le ea. Na muri tai pai late i tūranga o whaatunuina mo ni tūranga whaapea o na tūrai mai ma whaatalsanga i nei le mawe tūrau e le ele loa. Pe mai na tūra wale ele saunga le mui Perth ma be sea uma mai le pāse se le stasi na fia lo ngā lue insinia i le sairia o le mafuanga o le whale tonu. O lo sairia le temine i leo se au ngā ui o ro tua ia ni whale walawe te tupu mai Brisbane whale angai nai ta avale manisi me tō tino wa ngā uia ma se a onga na uspa i e stasi. Mali patia mai e leo le na o le tuatasi ma whaatino i la tauia ni oswa inga i le pō lea na mai tauinai me po eata le CCTV ma sa whewa i solo ai rea whaetu ma oswa ia se whale ngā o iai ma se taawale le tuainga le Mercedes SUV. Sa iei siti nai ana le taawale le whale ma si ana whanau e toa whaina o oswa ia le maanga lea ma o le mai asa po i lava lea na te nei na oswa ia i fo i nisi o whale i lea lava whaetu ma i le maua lava e leo i la tauia. O tālsanga ina ni se sila fia ina ia whesota i waweane i leo ma suenga. Ma le tala muri wa whaopopo malu si anga i whaatau ia i la tau e anga i mai lea tunu immigrants ta ua le 7 News e iei tū la whono fōu wa amata whao ngai le malo pe a whai e leo sta ia tangata malanga mai i lea tunu tū la whono. Stas fo i nei o mata upolo o mata i tuel tu o tele le vai taune nei a mai se lava foi o i la tau malanga mai mata o fia i leo ono ni tūlanga e a fia ai. Ta ua le 7 News o tū la whono fōu o whailoa o whita ua i nai ma leo no whaafale pui le tangata i leo sta ia tū la whono fōu ia mo le leititi fo le sifuru ma sina. Lo whaataria se whaaringa wili idio ia tū la whono maniona a fia ngai tangata malanga mai i Ausetalia. Tala ia radio Samoa wala u whaafonga mai mo le nefo yaso ia manuia tele ia whea matiu te mga aluenga fo ia se tātu tunu u whenga iai ala maua seisi whaapoponga i le taimi whaapene i le asoa tai au. Manuia soifua.